dobrodošli su na pres konferenciji reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice sa Austrijom. Jel imate to na? Jel u redu? Onda nastavljamo. Zadovoljstvo mi je pozdraviti i najaviti selektora Roberta Prosinečkog i našeg kapitena Edina Džeku. Dakle, pres konferencija će biti na našem jeziku, naša kolegica Irma će prevesti na njemački. Dakle, prije nego što vama dam riječ, pozvaću selektora da nam kaže uvodno izlaganje o ekipi, kakva je situacija i šta možemo očekivati sutra. Selektor, izloži. Evo, prvo da vas sve pozdravim. A ništa, mislim da posle Irske vratili smo se u Zenicu, imali smo 2 dana pripreme, imali smo 2 dana još treninga, malo smo se odmorili, znači bili roviti, oporavili se, tako da će sutra konkurirati svi za utakmicu, što me sigurno i veseli. Očekujemo sigurno jednu dobru utakmicu, znamo snagu Austrije, znamo da su jedna odlična reprezentacija, tako da sigurno će biti jedna utakmica vrlo zanimljiva i ja vjerujem da posle ne tako dobre igre u Irsku, ali 3 boda, mislim da moramo očekivati da ćemo puno bolje odigrati i već tu u Zenici, tako da svi su mi zdravi, tako da se veselimo sutrašnje utakmice i imamo još danas trening pa ćemo vidjeti ovi igrači koji su još neki male probleme imali, da li će moći konkurirati, ali do sada je sve u redu, tako da očekujemo sutra da će biti i pun stadion, tako da nam je to isto vrlo važno. Znamo kako je bilo u Irskoj, gdje stvarno je bio jedan ambijent izvanredan, gdje navijaju stvarno fenomenalno, tako da se mi nadamo ovdje u Zenici da će tako sutra biti. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Pressekonferenz der Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina heute Abend. Einen Tag vor dem Match mit Österreich. Heute Abend mit uns der Teamchef und der Kapitän. Zu der ersten Frage, wie ist die Situation jetzt in der Mannschaft? Ja, nach Irland, als wir zurückkamen, sind wir gleich nach Sense gefahren, hatten 2 Tage Zeit, uns zu erholen und einige Trainings abzuarbeiten. Österreich ist ein gutes Team. Wir hoffen, dass ein gutes Spiel morgen wird. Nach den 3 Punkten in Irland. Das Wichtigste ist, dass alle Spieler gesund sind. Einige hatten kleinere Probleme, aber das werden wir bis morgen sehen, ob alle bereit sind. Hvala lijepo, izvolite, možete postaviti pitanje. Selektore, da li ste očekivali prva utakmica i pobjeda u Sjevernoj Irskoj? Međutim, nekako javnost, oni su mislili da će ta utakmica biti ono što vi želite, da se igra ta pas igra, međutim u samoj pripremi utakmice imali ste mnogo problema, oba beka su bila out, stoperi, tako da se moralo nešto improvizovati. Da li vas je malo to začudilo od javnosti što je tako prema vama već nakon prve utakmice pomeni? Pa dobro, ja sigurno sam i očekivao da ćemo mi tamo puno bolje odigrati nego što smo odigrali, a vi dobro znate da smo imali dosta problema, pogotovo na tim bokovima, igrači su nam se i Bića i Vranješ, i da ne govorim, i Malićiva i nas, sve su to roviti igrači koji na kraju krajeva su i odigrali utakmicu. Tražili smo neke solucije na tom desnom boku gdje je bio i Beša koji to nije po njegovom normalno, on igra stalno u nekom veznom redu, tako da smo tu improvizirali. Sigurno da smo mi bili ti koji smo pogotovo prvih 25, čak i pola sata sami njima dali to, da oni naprave pritisak, gdje smo mi sami im davali lopte, gubili tim zonama, čak su oni to mogli sigurno i povesti, bio tamo, da li je bio penal, nije bio penal. Ja se sad nadam da će to biti puno bolje već sad protiv Austrije. Mi smo
izgubili samopouzdanje, oni su dobili samopouzdanje gdje su nas stisli, nismo mogli izaći kroz pas igru, ali puno puta se takve utakmice odigravaju kad i bolji ekipa izgubi, tako da nama je najvažnije za samopouzdanje ipak ta 3 boda, što niti malo lagano u Sjevernoj Irskoj osvojiti, to je svima nama jasno. Ja mislim da su oni u zadnjih 4-3 utakmice samo izgubili, jedna je to sa nama. Kako god da je bila, mi smo pokazali ipak karakter da u obrani smo to odradili kako treba, znači svi oni korneri koji smo i radili nisu nam pravili možda samo u tim posljednjim minutama neke probleme. Oni su jedna ekipa koja već 6 godina igra zajedno, tu možda ima jedna promjena u cijeloj toj ekipi, oni se već znaju, tako su napravili jedan visoki pritisak i tu su bili. Čim smo mi ušli malo u igru, čim smo mi razigrali u sredini, došli na te strane, napravili smo mi postavili neke šanse, na kraju krajeva u ovom trenutku je najvažnije 3 boda i za samopouzdanje za sutrašnju utakmicu. Ja, nach dem Nordirland-Spiel ist die Öffentlichkeit hat das Spiel halt kommentiert, dass das nicht so war, so gut war. Ich habe erwartet, dass wir besser spielen werden. Wir müssen improvisieren. Einige Spieler waren ja halt verletzt. Wir hatten einige Probleme mit der Positionierung einiger Spieler. Es ist nicht leicht, Nordirland zu besiegen. Wir haben die 3 Punkte geholt. Das ist das Wichtigste für unsere Spieler, für das morgige Spiel, dass wir halt die positive Einstellung halt nach dem letzten Spiel haben. Meni se sliča, molim vas selektore, utakmica u Irskoj bila, imala je komentar neki na kraju, boduje se prišlo, igra se briše. Selektor Austrije najavio ofenzivnu i agresivnu igru. Kako ćete se vi postaviti sa svoje ekipe u terenu? Mi igramo sada sigurno kući, tako da sigurno da ćemo mi htjeti opet, što ja i insistiram, da mi smo ti koji ćemo imati loptu, koju ćemo mi igrati. Sigurno da znamo austrijske kvalitete, sad su prijateljsku utakmicu odigrali protiv Švedske, gdje smo analizirali, oni su pobijedili prije svjetskog prvenstva i Njemci, kakvi god, da Njemci možda nisu bili odlični na svjetskom prvenstvu, to je veliki rezultat, tako da smo analizirali, doslovno su jedna sigurno ekipa koja je disciplinirana, koja gaji pressing po cijelom terenu, pokušavaju tako napraviti, ali mi ćemo se nadati da ćemo mi sutra ipak biti ti koji ćemo moći izaći kroz igru i da ćemo ipak igramo i tu pred našom publikom, tako da će to sasvim biti drugačija utakmica nego što je bila protiv Sjeverne Irske. Nach dem Spiel mit Nordirland, wie ist die Lage, wie werden Sie halt morgen spielen, da der Teamchef von Österreich gesagt hat, dass sie ziemlich offensiv morgen spielen werden. Ja, wir spielen ja zu Hause, wir werden den Ball die ganze Zeit haben oder versuchen zu haben. Wir wissen, dass die österreichische Mannschaft Qualitäten hat. Wir haben ihr Spiel sehr gründlich analysiert. Wir wissen, dass sie durch den Spiel halt Pressing machen, aber wir werden zu Hause halt sicherlich besser spielen, als wir das im letzten Spiel gemacht haben. Ali Smrkonjan, jedna televizija selektore, šta vidite kao najslabiju kariku u ekipi, odnosno reprezentaciji Austrije i kako planirate da eksploatišete njihove slabe strane kako bismo došli do najpogodnijeg mogućeg rezultata? Pa dobro, sad bi bilo sušta priča, pošto pogotovo ona njima prevaža, tako da bi bilo to baš onako. Sigurno da i oni imaju mane, normalno imaju mane, nisu se kvalificirali isto veliko takmiče kao što je svjetsko. Mislim da su sa novim trenerom
dobili još višu disciplinu, tako da oni stvarno imaju kvalitete. Ima to igrača koji sigurno rade razliku, da ne nabrajam sad ovi igrači koji igraju i u Bayernu i mali koji igraju u West Hamu, znači to su igrači koji sigurno rade kod njih tu razliku. Oni su inače disciplinirana ekipa, znaju šta hoće, sigurno bez ikakvog problema i fizički jako dobro. Imaju mane, mi se nadamo da smo to dobro analizirali i da ćemo te mane sutra iskoristiti i bilo bi super da bi, kad bi bilo sa 6 bodova, onda bi to bilo puno lakše, ja tako. Tako da se mi tome nadamo i vjerujemo u to da mi to možemo. Sigurno ova utakmica, opet ponavljamo, Sjevernoj Irski je specifična, ali na kraju krajeva moramo znati da su najvažnija ta 3 boda i mi se nadamo da ćemo protiv Austrije biti puno bolji. Was sind die negativen Seiten des österreichischen Teams? Natürlich hat jeder Team die negative Seite, sagen wir mal so, in dem Spiel, aber es ist eine qualitative Mannschaft. Mit dem neuen Teamchef haben sie viel erreicht. Sie sind diszipliniert, sie wissen, was sie wollen, aber wenn wir es so sehen, weitere 3 Punkte und insgesamt 6 Punkte wären noch viel besser. Selektore, čestitke za odličnu taktiku u Belfastu. Možemo li očekivati nešto kvalitetniju igru sada na sredini terena, obzirom da je to i domaći teren, a poznato da naša publika voli tu napadačku igru? To nam je bio problem. Mi ne bježimo od toga, niti moji igrači, niti ja. Mi smo tu u sredini terena izgubili ono što od nas kroz ovih 5 utakmica koje smo prije toga igrali u prijateljskim, gdje nas je to baš nismo bili najbolji, tako da su oni nas tu stisli, nismo mogli izaći. Gubili smo puno lopte, mi se nadamo da hoće. Mi se nadamo da će sad biti sasvim jedna drugačija utakmica i da ćemo mi sigurno težiti tome da igramo i ofenzivno, da mi držimo loptu, da mi smo ti koji dominiramo. Znaš kako utakmicama se završavaju i tako, nekad i puno bolje ekipe koje igraju izgube, kao što je bilo na kraju krajeva i Sjeverna Irska. Mi se nadamo da ćemo sve dati od sebe, oni su motivirani što i pokazuju kroz svih ovih i prijateljskih utakmice i ovo protiv Sjeverne Irske. Koliko god da smo imali problema, koliko god da smo tražili neke solucije, mislim da smo se sada dosta toga i oporavili igrači, tako da ćemo biti verovatno svi, još ćemo danas na zadnjem treningu vidjeti svi za konkurenciju za tim, onda ćemo dobiti desnog beka, onda ćemo vjerojatno dobiti lijevog beka i tako da ćemo to onda biti možda sigurno bez daljnjega puno bolje. Samo sekund, ne može, imamo gore 2 austrijska novinara, nakon čega da imamo. Nach dem Spiel mit Nordirland werden sie jetzt morgen halt in Zenica viel mehr im Mittelfeld halt spielen. Ja, in Nordirland war die Situation ganz anders als hier. Wir werden versuchen, das Spiel zu dominieren. In Irland war es so, dass sie das Spiel dominiert haben, aber sie wissen, es ist nicht immer die Mannschaft, die besser ist, dass sie am Ende gewinnt. Wir wissen, dass österreichisches Team motiviert ist, aber wir werden alles versuchen, morgen zu gewinnen. Heute nach dem Training werden wir sehen, ob alle gesund sind und wer morgen alles bereit sein wird. Geht's auf Deutsch? Ja. Zusammenfassend, welchen Charakter erwarten Sie sich von dem Spiel morgen insgesamt? Kakav karakter? Ja, kakav karakter očekujete sutra od igre? Naši ljudi. Von österreichischen Seite oder von der bosnischen Seite? Gesamten Spiel. Ich weiß nicht, was sie aussehen, was für Charakter. Wir werden alles geben morgen, dass wir ein gutes Spiel machen, dass wir alles geben, dass wir auch das gewinnen. Wir wissen, was die Qualitäten sind von Aussehen. Aussehen hat eine ganz gute Mannschaft und hat sehr gut gespielt in letzter Zeit. Wir haben das letzte Spiel gegen Schweden gesehen, analysiert, aber wir sind sehr motiviert für morgen, für die Aussehen.
Ich glaube, dass meine Spieler es morgen geben, dass wir auch das gewinnen. Kako Und offensiv werden wir auch spielen. Oprostite, znači kako očekujete karakter sutrašnje utakmice, teško je to odlučiti, znamo samo da ćemo jako ofenzivno igrati, znamo sve kvalitete austrijske nogometne reprezentacije, mi ćemo sve dati od sebe zapravo da pobjedimo. Alice, just a second, please. Question for Eddie. Ja. Edin, welche Erinnerungen hast du an Österreich, an das letzte Spiel? Gegen euch da? Nein, in Wien. In Wien. Ah, gegen Austria Wien. Nein, gegen Österreich, in Wien. Ja, in Wien. Ja, gute Erinnerungen. Ich denke, wir haben funktioniert nicht. Also, ja, Erinnerung ist gut, weil wir haben ein gutes Spiel dort gemacht, 1-1 gespielt, konnten auch gewinnen, aber das war schon vor ein paar Jahren und ich denke, dass im Stadion waren viele unserer Fans, also es war fast wie ein Heimspiel, so für uns war sehr, sehr, sehr gut, natürlich auch für unsere Fans und ich erwarte auch morgen das gleiche Spiel, weil Österreich ist eine gute Mannschaft, aber wir spielen wieder zu Hause, sagen wir mal so, und wir werden alles geben, um zu gewinnen. Kako sjećanja imate na posljednju utakmicu protiv Austrije? Sjećanja su dobra, mada je to bilo već prije nekoliko godina. Tada je stadion bio prepun, pa smo tako reći igrali kao kod kuće. Znamo da je Austrija dobar tim, očekujemo podjednako dobru utakmicu sutra, samim time što ćemo igrati posebno na našem terenu domaći. Kosinecki sind vorher erwähnt, einige Spieler haben Probleme. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Pjanic morgen spielen kann? Und wer sind die anderen Spieler, die noch keine Probleme haben? Wenn du Pjanic wird spielen morgen, ist gut. Die anderen hatten wir Probleme, wir werden heute noch sehen, was das ist, wie sie sind. Wir haben noch ein Training, da haben wir bis morgen noch bis 9, 15 bis 9 ist das Spiel, wir haben noch Zeit bis morgen zu sehen, ob es alles klappt. Aber wir sind präpariert, alle Spieler sind jetzt bereit. Ich hoffe, noch heute werden wir sehen und dann werden wir sagen, wer morgen spielt, aber wir wissen schon, wie wir das. Wir haben analysiert aussehen, wir haben uns analysiert, wir wollen morgen alles geben, es wird bestimmt eine gute Atmosphäre hier. Ich hoffe, dass das Stadion voll wird und dann ein schönes Spiel bestimmt wird sein morgen. Rekli ste da su neki igrači imali poteškoća, povreda, recimo Pjanić. Ono što vam mogu reći sa sigurnošću da će Pjanić sutra igrati. Za neke druge još nismo 100% sigurni, imamo još trening i do sutra zapravo da vidimo u kakvom smo stanju. Mi smo spremni, analizirali smo obje strane. Bitno je da je atmosfera dobra, a imamo još do početka utakmice zapravo da odlučimo. Evo imamo vremena još samo za jedno pitanje, Neđari izvoli. Nešto koliko Petar radi jedan dugo su reprezentaciji, ali kroz ovaj period pokazivali smo zaista svakakva lica. U Irskoj nismo odigrali dobru utakmicu, ali smo pobjedili. To je jedna nova dimenzija reprezentacije, čini mi se, koja može radovati sve nas zajedno. I kad ne igramo dobro, kad je protivnik bolji, da osvajamo bodove i pobjeđujemo. Pa ja bi uvijek potpisao prije da osvojimo 3 boda nego da igramo dobro, sigurno da ni mi ne možemo biti zadovoljni sa utakmicom koju smo odigrali i u Irskoj, ali sa rezultatom definitivno, s obzirom da smo otišli tamo da pokušamo pobijediti, na kraju smo to i ostvarili. Sigurno da je selektor tu napravio analizu šta nam je falilo i sigurno da ćemo probati sutra neke stvari da promijenimo, prije svega na terenu, s obzirom da igramo i na svom stadionu pred našim navijačima koji
koji se nadam će biti puno, s obzirom da imam osjećaj da zadnji par utakmica ni atmosfera u Zenici nije kao što je znala biti prije, tako da pozivam sve navijače da nas podrže od prve do zadnje minute, naravno, a mi ćemo na terenu pokušati dati sve od sebe da napravimo taj neki pozitivan rezultat, s obzirom da bi bilo idealno kada bi uspjeli pobijediti konkurenta Austriju koji jeste za to prvo mjesto. Das Spiel in Nordengland war charakteristisch, da wir halt nicht so gut gespielt haben, aber trotzdem gewonnen haben. Ich bin immer dafür, dass wir die 3 Punkte holen, obwohl wir schlecht spielen. Wir sind halt nach Nordengland gefahren, um zu gewinnen, und das haben wir auch gemacht. Wir haben einige Sachen geändert und werden morgen natürlich daran arbeiten, um das österreichische Team zu besiegen. Wir hoffen, dass unsere Fans morgen mit uns dabei sein werden, dass das Stadion voll sein wird. Wir werden versuchen, wirklich die 3 Punkte nach Hause zu holen. Hvala lijepo. Irma, hvala vama. Prije nego što završim pres konferenciju, ja bih htjela ovako izvanično i javno da čestitam našem kapitenu. Dobio je danas diplomu, dakle, menadžment u sportu i potvrda da uspješna sportska karijera može zajedno podvući sa školom. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo, dakle, trening počinje 15 do 8, kao što znate, prvi 15 minuta od selektora. Hvala.